Kasinjuk kirang bashnong Riboy District hakasni baar kala IT yak dorkas hau menteri rangba kejala ukonat ki sangma benkerpat yak jing tuklar halor ke jing dan kam bandan yak policy trekam ba yak jing shim khia ne ki bor ki beri khmi Secretary Kasinjuk kirang bashnong uba PB Shilyang ulaong ba kasinjuk kala kerpat benwengno yak jing khot tender naga bentaki vendor hapo jongka MGNREGS Baron pinti kena bakan don gajing tray ke bakhuit basuba bar gajing pinne ek bor tray kam jong ki dor basnong bakala kintu bade benjit iki vendor di ben pinne haki village employment councils hapo gajing bitin ke jongki kalapen paru ek gajing pentray kam ya jal jiven mission scheme haki babun tili kisnong kam shim lalong ke bapiang hak bakala don gajing pendat iki pipe henry shim la yo apat ek umbam umdi Bakla kentu ke sarkar ben itu ben le iki kampen roy na ke benta ben pinne iki tlong hagi ti kisnong khnang bakate ke scheme kan la ben ai ke jing shakri kumbala thu Hagabi bakajing temu jongka sarkar na ke benta ban khot tender no yakini ki nong supply kitiar hakaba pentre yakanika scheme job card la ni ke MGNRGS tege ka ba nakaliang jungi gila adap ban ya rai haka isti committee jongka senjuk ke jungi kalong ba yang mentahi kide ban pendek pensa kumbalong hakaba vendor lani unong supply tiar udehi ban long ubaladep ya kaban recommend lani ban approve daka village implement council jong ketu kasinong ti hadin ke jong keren nakaliang jong chief minister ula kular ban simkia ke bakani bat kumbalong mata ula ai ke asyiran ba yaki vendor hi kene sa kumba julong persikata ti kabar pat ka ban nakaliang jong ka senjuk kerang ba sinong ngilara ahmad jong chief minister kade hakabide bakanika jing teko jongkanika jal jivan mission namar gibun kisnong hapori boy district hot ki pipe connection kila apoi tikidon kisnong kiba amla supan penkot namar ba ka ka bangi juak menswa kade ka ba nak platform ngi bam nyo ying praying hande ko belong mata nadu bangi 8 poi sama lagi tliwing kamot itu kamla supan cover yaki tuki tliwing tike ka ba nakaliang jungi ngilabu ko jingkerpat jo UCM jongka jela mekhalia kalong ba nakaliang jongka PhD department kin pak biang kumno ban penmang lani ban wat ikisus ki petmai nakamata ban penbit penbiang ban poi tikena si tiklong ying ki ban nakaliang jongka PhD department kala dep ban pentere hakabide pakajal division jaljiban mission hapori boy district Kasinjuk kalapen paru hakabaya debat ka kamris nyang hakaba kinong rep kilamat jing namar ka jingbam te lakam ya ka jing khayi kisnyang kibala shuwanra nashabar ka jilla Bakla dawa badi bendon ya ke checkpoint ban perking ya ke jingwan ra ya kini kisniang ki banabar ban bu no ru ya ke yo ke bakerpang na ke benta ki nongrap ke jela bakin die ki jingri ki jongki Kelapun pauru khanang bakan don ke jingi trelang hapeding ki bo sarkar bat ki kli nong sinshar hakeleng jong ke district kala kerpat ban bha tingka na ke benta bente ya ke office trekam jong ke sinjuk kirang basnong Kadbah kabaya de bekajing duna hakajing yo ek boarding electric kesinjuk ka kerpa de menteri rangba ban shimkhya halor kajing bambiang ki boarding electric haribhoi khamtam habakladon kajing lip ke boarding ke bahadu ar hadu laisngi Kumpulong mata nanduk bawan tuit kini kisnyang berkisiar nasabar usnyang lokal jungi ubabiang ubalait nak dawai kedesin kemut ba ulah habdor mensua usnyang ubakidi arpo hojar menta sipo hojar ru kitu kinong odok kitit tak tentang kalian nomor kadawi kalong bakajing wan tuit jong gini kisnyang berkisiar kemana ba tak kabile bakani ru nak kalian jong u chief minister ula sim ya ka assuran ulah ka assuran ba ngin pej benia akabile bakani ba aku juga pon nak kalian juga sunjuk ngiyo iba nak kalian jong ka veterinary department ngimi iba kandan kata ka proper checking lene ki jing check apa biang ya kini ki siar kisnyang ki pawana saba teke ka bana kalian juk sunjuk ngilabu ke jing kerpat di UCM kalau ba kin kerpat di ka trat veterinary bakin examine ba ya kitu kisnyang ki pawana saba jela kanang ba akan bu ya ke jing singan hakab di pakoi ka kya jong kinong song snong ki badon hapo ka district bad haka jelahi barakawai